На початку грудня минулого року в Закарпатську область прибула делегація парламентарів Чеської Республіки разом з керівництвом Всесвітньої ради підкарпатських русинів. До складу делегації входили чеські парламентарі Томіо Окамура, Радім Філа та Ярослав Голік. Разом з парламентарями прибули і голова Всесвітньої ради підкарпатських русинів Василь Джуган та його заступник Михайло Тяско. Оскільки місцева краєва влада, не дивлячись на офіційне повідомлення від парламентської делегації про мету та час приїзду їх на Закарпаття, демонстративно відмовилася від зустрічі з парламентарями Чехії. Гості мали ряд зустрічей з русинською громадою Закарпаття. На одній із зустрічей депутат чеського парламенту Томіо Окамура відверто пояснив, чому очолювана ними політична сила проголосувала проти схвалення парламентом Чехії договору про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Já jsem řekl, že s tím nesouhlasím a já vám řeknu proč. Řekl jsem to i na mikrofon ve sněmovně, v plénu, před všema, před českou vládou. Protože nepovažujeme současné ukrajinské vedení a současnou Ukrajinu za demokratickou zemi. Jo, právě protože se tady neuznávají referenda. Jo, neuznává se nárok na sebeurčení národů. Bují tady korupce. Jo, ovládá to tady mafie, jsme se dozvěděli. Jo, my se to dovídáme i v České republice, tyto informace. Probíhá tady jakási občanská válka tamhle na Donbasu. Prostě jedni ukrajinští občané vraždí jiné ukrajinské občany. To prostě jsou metody, které nejsou možné v demokratických zemích. Stejně tak upřímně zcela, když já jsem slyšel, že třeba gubernátor v České republice, hejtman mu říkáme, jo, tak on není volen tady lidmi, ale dozvěděli jsme se, že je jmenován prezidentem. Jo. To jsou prostě postupy, které v demokratické zemi my je neznáme, protože zástupce třeba šéf kraje, nebo ten hejtman, nebo gubernátor by měl být volen občany. Že jo? To prostě dokud Ukrajina nebude demokratická země, alespoň jako se přiblížit tomu Slovensku nebo České republice, kdy třeba Rusíni chtějí mít třeba svoji školu, nebo chtějí napsat svoji národnost, že jsou Rusíni, tak to prostě nejde, to prostě není demokracie a my bojujeme za tu demokracii. Jo, my chceme, demokracie to bude v okamžiku, kdy třeba rusínský národ bude moc jasně říct, že jsou Rusíni, jako jo, a bude moc volně vlastně de facto jako v České republice, bude si moci třeba zvolit svého zástupce a bude moci zcela vlastně demokraticky nějakým způsobem budovat tu svou kulturu, hlásit se ke své identitě a nikdo to nebude omezovat. Takže proto my tady jsme, aby jsme od vás naposlouchali ty názory. Já za to minulost opravdu nemůžu a už vůbec ne za rok 1900, já nevím, to je 1916, to opravdu ne, já to znám, tu historii. A to, co jsem chtěl říct na závěr, takže my cítíme už po těch 2 dnech, my už jsme o tom mluvili tady s kolegama poslancema, tak cítíme, že ten problém tady je a tady s Vasilem především a tamhle s Michailem, kteří jsou v České republice žijí, tak my je známe dlouho, jo? Takže budeme na tom pracovat v rámci našich možností. Druhá věc je, že my jsme opoziční politici, jako my nejsme vládní v České republice, my nejsme ve vládě. Jako jo, my jako poslanci jsme opozice, to znamená, jsou ty možnosti samozřejmě v tomto do určité míry omezené. Děkuji. Дякую, председателю партии Подкарпатской Руси. Я хочу сказать, что фашисты когда-то сказали, что наша раса немецкая высшая всех других нет. Сейчас, я по-русски говорю, потому что сейчас Украина говорит, Украина понад усе, а русинов нет. Такого народа нет. Это разве не фашизм? И вот нас, русинов, не допускают в правовое поле Украины и нас не считают за народ. За это мы не можем решать свою судьбу. За нас решают украинцы, как в 1944 году. Как скажут, вот так и будет. Потому что они нас не считают за народ.
И вот что характерно, что весь мир признает, что русины это отдельный народ, потому что это вынесено международным правом, решение международного права. Но почему-то Европа не хочет услышать наш голос. Куда мы не обращались, я вот как председатель партии много писал, никто ответа редко что дают мне ответ. Даже вот здесь документ есть, что я президенту Чехии я написал, Милошу. И вот что мы были в составе Чехословакии, мы были русины. А сейчас русинов нету. И Подкарпатская Русь была как субъект международного права. А когда пришли в Украину, такого государства нету. И вот нам пишут украинской власти, что такого народа, нету такой национальности русин. И если будет признан национальность русин, то это будет нарушение Конституции Украины, нарушение законодательства Украины. Так чем мы виноваты перед Всевышним? И что характерно еще, что я обратился к президенту Чехии, и нам ответ не дали, или Украина не дала нам, забрала вот это. Так что там есть, я прошу вас, чтобы на международном арене, чтобы услышать наш голос. Мы где-то уже 40 лет боремся, вот так открыто боремся за нашу национальную свободу. И за это еще при Советском Союзе я написал в Организацию Объединенных Наций, что здесь мы не украинцы, мы русины. И я получил 3 года. Дуже дякуємо. Так что Саме ця заява чеського парламентаря стала приводом помсти з боку української влади русинам та їх зустрічі з європейськими парламентарями, де відверто та відкрито говорилося про етноцид русинів в Україні. Так, вже в лютому цього року відбулася чергова сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання, на якій були винесено серед багатьох питань життєдіяльність міста Мукачево і питання про відібрання у русинської громади Русинського дому. Українська влада в знак помсти русинам прийняла рішення про відібрання міського будинку русинів у Мукачівської найчисельнішої русинської громади Підкарпатської Русі, нинішнього Закарпаття. От у який спосіб в Україні вирішується русинське питання. Тож висновки чеських парламентарів про стан дотримання національних меншин в Україні знайшли ще одне вагоме та незаперечне підтвердження.